I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o dostupnosti jezika za podršku YouTube autorima. Dakle, jezici koji YouTube tim podržava i kojima može pružiti podršku kao YouTube autorima su sljedeći. Ima ih ukupno 20. Arapski, bengalski, belgijski, tradicionalni kineski, pojednostavljeni kineski, poljski, nemački, portugalski, španski, engleski, tajski, vijetnamski, ruski i još dosta jezika. Španski i engleski su jezici na kojima se možete YouTube obratiti 24/7, dok za ostale jezike se možete obratiti isključivo radnim danima i to u periodu od tradicionalnog radnog vremena, odnosno standardnog radnog vremena, otprilike valjda bi to trebalo da bude od 8 ujutru do 4 popodne. I ukoliko je YouTube partnerski program podržan u vašoj zemlji, tekst na video oglasu i oglas će vam se prikazati na tom jeziku, a već sam pomenuo u preprošlom videu da imate dostupnost pomoći za YouTube na ovdje sada već srpskom jeziku u zemlji na sajtu supportgoogle.com. Eto, to bi bilo to iz ovog klipa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, lajkujte video i subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Do tada veliki pozdrav i naravno, čao.